Jam e kisiye e mon yon hiwra salmina landal sitanala yala taw hara onon e ɓe mon ɓen fo hiɗon e jam ko min Aminata Bari Canada ari ɗo ɗen firangol on e ɗi bindi an komi windi kon fi jabagol musidɗo men on e monsieur Iloba batte o live ko waɗi kon ka o holliti ɗon jama on ɗi audioji komi waɗi kon e plateforme kami woli ɗon fi position an on e hoore ko woni kon feƴƴude e nder UFDG hakkunde monsieur Ousmane Gawal Diallo e Alhaji Sellu komi holliti kon e nder audioji an ɗin mi wi'i min façon no mi yiririno murandum ko ɓurayno kon ko yoɓe faamodir sabu nasi ɓe faamodirali parti on no a risque min ko non mi yiriri e ɗi audioji an jaka ɗi jinduno moƴƴa han e musidɗo men on Iloba ƴetti ɗi waɗi ɗi live o woli ton ɗen piiji buyi e nder live makko on koko woli kon nder ton non e piiji gono ton miɗo faala ɗi jaabade mi jaabotako non ko mi wi'ata kon ko hors sujet e si mi inni ko hors sujet c'est que e nder live on on jentiti ko mo moƴƴa on yiyay musidɗo man on imo wolirde émotion piiji buyno ton ko émotion o woni wolirde miɗo faamimo non goy e sengo miɗo faamimo par ce que fewnɗo ɗo e ko woni kon feƴƴude e no tiiɗi e makko e no tiiɗi e innuɓe ɓen fof kamɓe ɓe gollirta réalité on mo inni noon gollirta réalité golliray faali mum ma ɗum golliray koyɗol miɗo tamɓini ɗum ɗon sattanayi neɗɗo on donc ka woli ɗon émotion ɗum ɗon mi jaabotako mi hollitaymo noon min komi juriste jo mi innali miɗo andani ɗi fof kono beru komi andani kon fi mum ko ɗum ɗon mi wolata ko ɗum ɗon le kadi mi windata faalaɗo yo ƴettu mo faalaka yo accu wona fof woni juriste par ce que kanko e nder vidéo makko on o inni himo weltani ko tawete kon o janga o droit awa no moƴƴanimo minen kadi meɗen weltori e batte ko min jangi kon droit on voilà si tawi noon minen komin wolata kon kanko o innay wona noon woniri haray ɗum ɗon vraiment kanko kadi ko position makko on himo wawi ƴettirde no faalira wo kono no wona woniri wo min goɗɗo darotoɗo ñalorma teɗɗan fewta e jama on wi'a kanko o loppitaka e sariya hara non nokkure ka o woni ɗon himo andi ko sariya gollirte kanko tigi himo andi ko kerinta kon bano adama ka o woni ɗon France ko sariyaji ɗin kanko tigi imo andi par ce que mo andi ko honno o immorno mo andi joni ko honɗum woni wadde ko honno woni waɗirde piiji ɗin mo ardirde hakkil himo andi mo andani fi honɗum himo andi no wona woniri wo feere ala feccere feere ala si an a gollirali sariyaji ɗin sariyaji ɗin hollete awa e hiɓe wawima gollude faami ka enen noon guinéen ko faala ɗen kon lagine koko wiyete kon état de droit c'est à dire ko état ka sariya gollirte ko ɗum ɗon faala ɗen awa en wawata wedditade sariyaji men ɗin en wawata kadi wedditade contexte men on min noon toujours ko fi ɗum ɗon mi arata mi wolana en ɗo mi wolanta on juuri noppi de
miɗo andi woɓɓe goo ko juuri noppi faala nande, kono min mi wolanta on juuri noppi. Si mi ari ɗo ko wolangol on sariyaji ɗin no ɗi woniri non. Si ɗon faala ƴetton, si on faalaka tertoɗon. Awa fi honɗum mi wi'ani min façon no mi yiriri non o probléme e nder UFDG. Miɗo tambini ko ɓurata komɓe wallitade ko yoɓe paamodir Alhaji Sellu e ministre Ousmane Gawal yoɓe jooɗido ɓe paamodira, ɓe yewtida han ɓe paamodira. Par ce que si ɗum ɗon on waɗali waɗay parti UFDG on a risque. Ko holno parti o wonirta a risque? Go'o déjà eɗon andi monsieur Ousmane Gawal ɓe poursuivi UFDG. Poursuivi UFDG ka suudu Saria. Suudu Saria ndun jonni ɓe gonga de laabi ɗiɗi. Wi'i UFDG jokkali sariyaji mun ɗin e façon no ɓe yaltiniri non Ousmane Gawal. Donc Ousmane Gawal no doit artirede ka UFDG. Ɗum ɗon ko décision judiciaire. Joni no mo inni jokkata décision judiciaire. Simo wawi goy simo faala kono yo habbor kadi tallal lakke mun ɗen. Par ce que ko ɗum ɗon woni ton. Yo habbor tallal lakke mun ɗen. Ɗum ɗon ko go'o. Kono min komi windi kon wona hay den toɓɓere ɗon mi memi e nder bindi am ɗin. Min mi memu toɓɓere ɓurɗo den ɗon mawnude. Ɓurɗo den ɗon mawnude. Par ce que eɗon andi min faaletake wolde piiji ɗin fow. Min faaletake wolde piiji ɗin fow kono si min atakama haray ma min defando. Si min atakama ma min defando. Tentine non si tawi min atakama e hoore ko min jangani kon fi mum, ko min andani kon fi mum. Si tawi mo wona d'accord e position jamen ɗin yalti tun wi'i kamɓe ɓe wona d'accord. Ɓe lilta ɗon fi honɗum ɓe wona d'accord, ɗum ɗon haray ella o wala. Kono innugol wona d'accord e argol kadi faaminkina ko min jangi kon min anda ɗum ɗon, min andana fi mum. Ma ɗum ko fenande min woni wolude. On andi ɗum ɗon haray on attaque directement gandal amen ngal. Donc haray ma min yalta min defando. Awa nder defanda gongol ma min yaltina piiji ɗin no ɗi woniri non ñaaka pay. Ma min yaltina piiji ɗin no ɗi woniri non ñaaka pay. Par ce que ɗum ɗon kadi woni ton. Donc min toɓɓere komi wodi kon fi mum e nder bindi an ɗin no ɓuri ñantowude o poursuite ko monsieur Ousmane Gawal waɗani kon UFDG. Ko honɗum mi wodi fi mum. Min ni go'o ka leydi men lagine. Parti politique ji ɗin fow no e ley Saria ko wiyete kon la charte des partis politiques. Attention, buynani miɗo wola fi charte de la transition. Ko woni kon non wolde fi mum ɗo wona charte de la transition, ko la charte des partis politiques. Ko sabu on charte des partis politiques ko ɗum ɗon woni Saria parti politique ji ɗin fow doit jokkude fi heɓugol agrément maɓɓe on. Si ɓe bonni kadi on charte des partis politiques ko sabu kadi on Saria ɗon ɓe wawete ittanede agrément maɓɓe on. Ɗum ɗon ko yo parti politique ji ɗin andu ɗum ɗon de. Awa e nder on Saria ɗon no windi ton ɗen article numéro 3. Ɓe andana ɓen fi mum yoɓe yaw ɓe jangoya. Article numéro 3 ko honɗum wi'i. No wi'i parti politique ji ɗin fow no doit tawede e laamateri ndin fi e nation men on.
c'est-à-dire laamagol fi no doit tawegol fi laamateri leydi ndi ngandi ɗum ɗon ko obligation parti politique ji ɗin ko sabu ɗum ɗon ɓe tafira ko sabu ɗum ɗon ɓe sincira hiɓe doit tawede e nder laamateri leydi ndin on faami donc batte on article ɗon si tawi membre parti politique noddama fi yo tawe e gouvernement parti politique makko on mara droit sanctionnugol mo sabu ɗum ɗon parti politique on mara droit parce que parti politique ji ɗin fof ko ɗum ɗon habbora parti politique ji ɗin fof ko ɗum ɗon habbora on faami donc gouvernement laamiɗo c'est-à-dire laamiɓe ɓen hiɓe mari droit noddugol membre ɓe parti politique ɓe faala ɓen fi yo tawtu gouvernement on fi ensemble yoɓe laamiɗo leydi ndin faami ka parti politique noon si inni sanctionnay e tawtuɓe ɓen e laamateri ndin sabu ɗum ɗon parce que ɓe heɓali parce que ɓe waynaki parce que ɓe jonnaka autorisation non ɗum ɗon ko illégal parce que on autorisation ɗon wiyete ko implicite c'est-à-dire goɗɗo habbotako han heɓa on autorisation parce que normalement parti politique on mara droit salagol ɗum ɗon parce que ko obligation parti politique on si tawi goɗɗo e maɓɓe e membre ɓe maɓɓe noddama fi tawtugol gouvernement on hay si tawi noon on parti politique ko ka opposition tawa si tawi membre makko on ko fi tawtugol laamateri leydi ndin on tigi no doit yaade sina ɗum haray ɓe bonni article 3 saria ko jonni ɓe kon agrément maɓɓe on awa ko ɗum ɗon doit ɗum faamude mi jonna on ɗo exemple hon daɓɓum exemple on mi ƴettirimo hella France fi yo musidɗo men on ilo par ce que ko ton o woni donc miɗo tamɓini haray hay si tawi o enni kanko mi weltori ko o janga kon kono miɗo tamɓini gandal ɗon haray mo jogui ngal par ce que ko France ton o woni et puis komi woni kon wolde ɗo ko France ton waɗi en 2007 Bernard Kouchner o toɗɗano fi yo tawe ka gouvernement Sarkozy Bernard Kouchner non kanko harimo tawano e parti politique opposiɗo e parti Sarkozy on kono no wona woniri wo Sarkozy toɗɗino Bernard Kouchner han o waɗimo ministre des affaires étrangères en nanali Bernard Kouchner no yaltine ka parti makko sabu ɗum ɗon on faami parce que e nder démocratie ko ɓurata kon moƴƴude ko yo taw hara tendance ji politique ɗin fof no tawa e nder laamateri ndin ko ɗum ɗon ɓurata on faami c'est pourquoi parti politique si o laamike normalement kanko kadi e nder gouvernement on himo doit toɗɗade e membre ɓe différents partis politique opposition on o tawna ɓe e nder laamu ngun e nder laamateri ndin normalement ko non piiji ɗin doit wonirde awa tentine noon si tawi koye transition kadi wonɗen tentine si tawi koye transition wonɗen on andi CNRD wona parti politique CNRD wona parti politique simi haali ɗum wona fi ƴettangolɓe ma ɗum fi accangolɓe on ko ɗum ɗon woni réalité on CNRD wona parti politique donc CNRD wawetake wiyede ko parti au pouvoir
ma ɗum ko mouvance ma ɗum ko opposition sakko wona opposition no woodi ma ɗum wona sugol impeji CNRD wona wona ko ɓe innata kon France e wona de la gauche de la droite ma ɗum wona sugol impeji en réalité si tawi hiɗen faala liltude haray kamɓe ko honto ɓe doit wonde kamɓe haray ko au centre ɓe doit wonde on faami donc c'est à dire wona yo jama on yiirel ko CNRD woni kon toɗɗade nodda yimɓe e tawaɓe ɓen e nder parti politique ji ɗin fii yo naatuka gouvernement ɗum wona ella ko noon duwira awa si tawi noon parti politique kanko o wi'i sabu ko membre jo makko on immi yahi tawtoyi gouvernement CNRD on ɗon o sanctionnete o yaltine ka parti sabu ɗum ɗon awa haray ɗum ɗon ko faljere molanade haray ɗum ɗon ko faljere molanade par ce que haray on parti politique ɗon o bonni saria donnuɗomo on agrément o bonni article 3 si o bonni article 3 haray ɗon o waɗi ko wiyete kon acte illégal awa waɗuɗo acte illégal wo yo andu himo wawi kadi sanctionnede donc ko wattangol yila minen meɗen arde ɗo biru ko min andani kon fi mum meɗen sappinande on piiji ɗin no ɗi woniri non fii on waw wattande yila awa si tawi wano musidɗo men on ilo kamɓe ɓe wi'i hiɓe weltori ko ɓe janga kon awale kadi ɓe jentitota ko janguɓe ɓen ɓe faminkinayi faaleji maɓɓe ɗin fof ko ɗum ɗon woni réalité yon awa haray ɗon dan puccuɗan hollande voilà ko wattangol yila tum nani mi hatta han ɗo dan déjà audio on o juuti kono hari nun ko firangol on seeɗa e bindi an ɗin ɗo fi yo jama on faamu merci beaucoup hiɗon weltana hiɗon jarna jam e kisiyemo